Yes, afande wacu rero yarafashe icyakora cyo kumviraho uko byahiye. Wana ako kanyira karenga. Gusa hari uwahise uzana igitiyo muri ubwo buryo yitonze atangira gutiyura icyakura rero sasa Rudomoro wacu nuko akanura. Wana yafashe igitiyo n'icyakura kiriho. Ngabo rero sasa arangije araza ashyira hano ku isiniya. N'uwitwa nde Riri wacu ni uyifashe. Wana subirayo vuba na bwango. Avande we hano imbere ari kumva ko harimo umunyu uhagije. Uyu munyu ni wo kabisa. Uwitwa Rudomoro wari gutiyura ngo uzaze urebe hari inyuma rero sasa avande we ari kumva ibintu ari ibyo. Uyu arongera arazana ashyira hehe ku isiniya. Kumva uko bakora ibyo byose uwitwa Muhoza Patrick hakurya yarabitegerezaga rero sasa barabaginga bari mu bikiramu. Muhoza Patrick wacu yaraje gusa uyu nguyu aracyatiyura aracyarura ibyo kurya atagize gute atatetse. Urave kubi imyaka rero Rudomoro wacu nuko atiyura. We mumeze bite buretse gato sasa nanjye murampa turaguha ikize kandi none se sinababonye sha. Wanagenda wa muginga we. Ngende reka ngende. Agiye kugenda kino kimwiruka nkaho buretse gato sha. Ngwino tuguha ariko wowe ntukivumbure nk'abana. Ngabo rero ntukabe nka Ntuze rero nawe ajya yivumbura bikansetsa cyane. Wana barakwereka rero sasa uyu baramugaruye ngaho uzana ikintu tugushyiriramo. Ahita azana ishashi fasito Muhoza Patrick. Wana yazanye ishashi batangira kumushyirira muri rusasa. Ngabo ipirawu nziza itetse kandi karanze neza batangira kumuwekeramo ndani musashe. Ngabo urave kubi imyaka rero rusasa baramuhaye ngo uzaze urebe. Bamukubise ibitiyo bigira muri 4. Wana shyiramo ngabo ntako batagize baramuhaye we wogacwa we. Ngaho ugenda rero sasa twaguhaye. Nyine mureke ngende neza. Yenda muginga we yaramukubise igitiyo habuzeho gato. Urabona uriya muginga ashaka unatuvaruje byarabababaje shaho. Ngabo rero sasa ukurikira unarebe akantu ku kandi. Muhoza Patrick wacu yarigendeye abangaba basigura hano. Wana ongera ucunge umwibe. Wana cyaramucunze ndabona yarangengeye kongera. Ongera sha. Yazanye igitiyo arongera aradaha yitonze kandi neza cyane. Urave kubiye imyaka arongera asukaho hano. Ngabo agiye kongera kudaha afande wacu baragarutse. Wana afande wacu bukwitegereza rero ibi ni bikira ubu nta muntu usuyera. Kumbi bino byitsimbye hano. Wana Rudomoro na Riri wacu bitsimbye tugende shata dufatira hano. Byahise bikarenga muri ubwo buryo biravansa biraza bizamuka hano kuri escalier biza kwitsimba hano muri ubwo buryo. Urave kubiye imyaka rero sasa afande kumukuruguruka inyuma abura abaginga bamwibiye icyakura. Ibino ntago byumvikana afande byaramucanze rero sasa. Urave kubiye imyaka afande wacu rero yahise agira gute yahise azengurukaza kureba kesi kiriya. Ngabo afande yaraje akingura runo rugi yitonze araza yiruka nka capa mugu rwose yabukereye. Afande wacu bari bamucyuje umunyu rero sasa. Wana yaraje agira hano bya biginga byari bihagaze. Abaginga ububanyi bye gute ntabyumva neza. Afande wacu rwose arakomeza araje shayitonde. Ukafande wacu yakaje rero yaraje abanyuraho gutyo abaginga bahise barengera hera ntari kubabona kumbi bari inyuma ye. Wana buno baginga mbufoshe afande byaramucanze yifata mu mayunguyungu. Reka nisurireyo rero sasa. Afande wacu arongera aragenda bino biriruhutsa twari dupfuye wogacwa we. Nta kindi byakoze rero bibonye afande wacu agiye byaraje byitonze biramubona hari kurenga neza cyane. Ngibiriya byarakarenze rero sasa. Ngibyo karitsiye zo nizo. Afande wacu we yaragarutse rwose ariko ntabyumva neza. Yarongeye aragaruka aravuga ati nyine uhombye arabyimenyera. Afande Sitevo wacu. Wana nukagarukamo ariko ntabyumva neza. Ngabo yarongeye aravuga ati ubwo nta kundi byagenda. Ahita afata ikarayi ayikuraho yitonze cyane ajya kuyibika nyumbani. Ngabo
ukajya kubika ikarayi rero nyumbani. Bano nabo niko bari kuza muri ubwo buryo. Wana baraje binjira hano abo tereka hano sha uko bari abitsimbariya rero. Ku rundi ruhande afande wacu yaragarutse muri ubwo buryo. Wana aba batangiye gufekenya rero sasa ngo uzaze urebe. None se wagiye kuzana amazi uko numva biri kutuniga. Wana mpa amafaranga nyine nyaruke. Nta kindi Rudomoro yakoze, yamuhaye kashi, yamukubise 1000, genda uzana amazi 2. Wana ngabo rero sasa undindiriye rero nze imbanze nze ntasanga wanyuje umunyu nanjye. Wana iki cyagiye kuzana amazi rero sasa riri wacu. Wana Rudomoro wacu we arasigara ngabo asigara feke yo nabyo kurindira uriya rero sasa. Rudomoro wacu ararya ngo uzaze urebe wo gacwawe. Kumba uko arya afande wacu we yarihanaguye, yari yemeye guheba, yigira muri karitsiye nk'ibisanzwe. Ajya gucamo icyo bita gucamo. Afande Sitevo wacu rero nubwo buryo agendamo. Kumbi ku rundi ruhande barakweka icyitwa cyande cya Muhoza Patrick cyacu cyari gitsindiye bya byo kurya, kiri kwirukanka. Kumbi cyakase hano kigongana na afande wacu, ipirawu urameneka. Ngabo rero afande wacu mu kwitegereza ahita gifata. Iyi pirawu si yangera, siyo bamaze kunyiba mu kanya. Aritegereza neza, afande rwose tuza n'abaginga babiri babimpaye. Wana n'abaginga babiri babimpaye. Wana uyu yabitekerejeho ngwino ngiye kubakwereka. Afande wacu rero yahise afata umuginga ajya kumwereka ahavanye iyi pirawu, yamujyanye muri ubwo buryo nyine. Urumva afande wanakoze n'ikosi rya komando yagufashe n'ahantu wamucikira. Ngabo rero sasa yaramutambikanya. We winsakuriza sha tugende ujye kuhanyereka cyangwa ubireke rwose. Buretse afande kiramo imiyaga kabisa rwose. Ni hano imbere baragitambikanye cya Muhoza Patrick. Kumba uko bamutambikana yo ku rundi ruhande barakwereka uwitwa Riri wacu. Riri wacu yaravuye kuzana iki amazi Wana yo kunywesha. Bari gufata cyakura ukurikira unarebe. Ku rundi ruhande barakweka icyitwa cya Muhoza Patrick cyacu. Afande wacu nuko yakizanye. Afande itegereze hari imbere. Afande wacu kwitegereza koko yabonye umugingo uri gufekenya icyakura cye. Wana uko amwitegereza rero ku rundi ruhande barakweka cyariri cyacu cyaraje kinjira muri cya gipangu. Kumba uko kinjiraga afande wacu akiri inyuma. Kumbi kureba imbere abona abagenzi be babashumitse. Byaramucanze cyane. Ibi ni ibiki kandi? Riri wacu byaramucanze rero uguzave kubiye imyaka. Nuko bamwitegerezaga. Wana bumiwe cyane babashumitse. Ngabo rero sasa barenda kurira. Afande wacu nyuma we yarakaye cyane nukakanura. Urave kubiye imyaka kino rero cyarakase kirukanka ngo kigende, cyahise gipfubirana na afande wacu kwirukanka. Afande wacu aragifata nta wacikira wa muginga we. Wana afande wacu rero yahise gifata gikubita umuripuro umwe kiba kiguye hasi aramwishe wo gacwa we. Bino niko byavuze. Ngabo afande rero yagaraguye umuginga hano aguruka sha wimbeshya ngo nagukubise kandi ntaragukubita. Afande wacu rero yafashe umuginga akomeza kumukubita katapure, icyo bita katapura. Ngabo rero sasa aramuhitanye pe. Cyande cya Rudomoro cyacu byarakirijije. Ngabo kabyara we. Wana bakinishije udakinishwa. Ngabo afande rero yafashe uyu muginga ngwino hano kwanza. Yafashe uyu muginga araza amwegereza bagenzi be. Afande wacu arangije arabatambikana. Ubwo nawe urumva ko nta handi abajyanye usibye muri ndabyemeye. Wana urave kubiye imyaka. Agafilimi kacu ari nako kagera ku musozo wako. Wana babwira ngo mwirinde kwiba kuko kwiba nta keza kabyo. Wana birangira nabi cyane vibaya sana. Ngabo ari nako nkubwira ngo owe twabanye muri kano gafilime. Imana ikundebera icyoroshye ndabakunde cyane cyane rwose. Bye bye.